El funcionario de los Estados Unidos llegó al país próximo al mediodía de este miércoles por el Aeropuerto de las Américas y posteriormente se trasladó al Palacio Nacional, donde se reunió a puerta cerrada con el presidente Luis Abinader. Ese encuentro se realizó, según el jefe de Estado, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral, reforzar la lucha contra el narcotráfico y ampliar las acciones en materia de seguridad regional. Que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. Quiero darle las gracias, señor presidente, por apoyar lo que es un despliegue provisional de efectivos estadounidenses y aeronaves que realizan la operación Lanza del Sur, provisional, respetando siempre su soberanía y sus leyes, sus dinámicas aquí en la República Dominicana. El mandatario Abinader agregó que la autorización es un reforzamiento para enfrentar el crimen transnacional y el narcotráfico en la región y además fortalecer la soberanía nacional. El presidente Abinader advirtió que República Dominicana continuará enfrentando el narcotráfico, una amenaza real que no reconoce fronteras ni distingue banderas. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional. La visita del funcionario de Estados Unidos coincide con el crecimiento de las tensiones de ese país con Venezuela, mientras Washington aumenta su presencia militar en la región, donde ya ha hundido 23 lanchas y ha dejado 83 muertos. El presidente Trump cree en un principio claro: la paz a través de la fuerza. La paz se consigue siendo fuerte. Si eres un narcoterrorista que quiere traer drogas a los Estados Unidos de América, te encontraremos y te eliminaremos. Porque tenemos todo el derecho del mundo, tenemos muchos abogados y muchos analistas de inteligencia y sabemos exactamente a quién apuntamos y por qué. La autorización permitirá la presencia de varios aviones cisterna CK-135 en apoyo a las misiones de patrullaje aéreo para ampliar las capacidades de monitoreo e interdicción en gran parte del ámbito marítimo y aéreo. Chaotic scene in our nation's capital Wednesday afternoon. Video shows police giving CPR to a downed National Guardsman next to a shattered bus stop shelter. A second troop seen on the ground surrounded by police. I heard the shots and I just hid behind the chairs over there. The two guardsmen shot and critically wounded in an apparent targeted attack while they were performing high-visibility patrols near the White House. Officials say the guardsmen engaged in gunfire with the suspect prior to being shot. At this point, we have no other suspects. We have reviewed video from the area. It appears, like I said, to be a lone gunman that raised the firearm and ambushed these members of the National Guard. Multiple law enforcement sources say the shooter's ID matches a man from Washington state who appears to have immigrated here from Afghanistan in 2021, but note they are still working on additional confirmation. I think the biggest question right now is to understand a more kind of rich picture, understanding who this person is and what their potential connections might be. Following the shooting, President Donald Trump filed an emergency order to keep the National Guard in D.C. and send 500 more troops. This after a federal judge last week ruled the deployment was illegal. It has been a morning filled with excitement and cheer here along the parade route for the 99th Macy's Thanksgiving Day Parade. You can see Minnie Mouse, a favorite, a classic, making her way down right now, but there's been so many new faces entertaining the crowd. Check it out. Dozens of balloons and floats filled the streets of Manhattan's Upper West Side. Snoopy? Yeah. I love Macy's Day Parade. Many of the familiar balloon favorites like Marshall, the Dalmatian from Paw Patrol, and Dora the Explorer are joined by new friends this year like Buzz Lightyear, Pac-Man, and Mario. Creative new floats were on display along Central Park. Giant Labubus and a Demogorgon from the Upside Down delighted the crowds. The parade is just such a great part of New York, and it's such a great part of history. It's the greatest show on earth, and we're just so lucky to be part of it. April Rubenstone raced to the front of the viewing line, eager to keep the decades-long tradition going. It doesn't matter what age you are, it's for everybody. For others, seeing the parade is a once-in-a-lifetime opportunity they couldn't wait to take part
pardon. Growing up, seeing this on television, I had always wished to come and see one live. So this is definitely on my bucket list and crossing it out. So much to be thankful for, including the New York Police Department's marching band, another staple